Tangay adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawin. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga eh. Intun nataangan ta. Kat, agpalabas ta pa yung iti uray dua no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag unay nga urayang dahita, Glory. Agam amutang-matan. Nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa ko nakmat jire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili ang amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo iti rabi eh. Jay ka di nobium day, Chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Ngam awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamakpay lang nga agsinublian kamin to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatom jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. Kita balasang ko. Saan na panakibiyang dayto ya? No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak tilan ladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Awan Nana Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingam anaimbag tiriknam. Ta amagan met no mangnamnama iti awan jay agdama anobyom. Ay, makitanto matkait din no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika ngay, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil nga ron ti problema tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no biyam. Di ka pala sumapaw iti sa bali ngay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mo basitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unag rason. Kaya nakanupay ti agpapas nga agbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lanaytan. Paraw pawla siguraw ti panagayat na ken ka sa akasta. Diyak mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkad-kad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakhipot laeng.
Dahita ka, ti madi ka na kayo, babae, ta nalaing kayo ngagpakipaw. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki aman nagpakipot Apay babae lang aya. Ang manmanaw. Kaadwan na babae ti pakipaw. Ti kayat siyaw kat ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaw. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubiam. Maudin nga awis ko kin karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsud ko da ito kin ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay, kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan, Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay. Han kakading aganat nga mga sawa ta ubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. Kadamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom amang awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalab-nak dayjay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat nakangarod nga ikasar. Manmano ti kasta lalaki balasang ko. Ay, kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay kat kuy-kuyo kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangtad iti sabong ken kuana? Awan, basta may tagtaga inap ko katsyak nga kanayon ti mangmangtad iti sabong kanya na. Ayos lang data. Ta idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangtad kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupla day ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehaan pa lang data kasar. Taba ka biglakit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngatan ng rumwar ka pailaan. Mapanak man di balay da San Ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory na nang. Na di na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro ang nakasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apakiasawaan. Sana, ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kun ti mga sawa na nang.
kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Ha? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaysakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Ay peso. Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Ha? Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo ti kasarda Jerry kanda nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram ta. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan da ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam jasigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amangi kasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasarantay idaan bakit. Apay ngay nga sinamat tanti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal maysa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisuna no kumusta. Nabayag matgayaman nga natay. Anya? Isu ngay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire? Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire na Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinunak nga lila dito'y balay. Inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mo ngay. Ha? Iso nga roda nakisawak ken ka. Tapno agdaagluto iti kanak.
Tapno adda mga sikaso kanya. Sika tirumbang ang mga sikaso kanyak, ta siya kiyagtag trabaho. Idinto ta sika, para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho, tanarigat ti kasta. Rigatam, ti panagtugtugaw, kan panagid idam iti agmalmalab. Kitwan, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto, di na maaramid. Sapay no koriktarek ti madi nga aramid na, sintiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga min anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga rod nanang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo ti kamalem, anak ko. Wan nanang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas met gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, mapalubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas derupa na. Isumag ti kinaalas ti ugali na. Babawik anang ikasarkin ko na. Dayta nga min kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kay napuno na. Ay ayatan ka pa ang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amang ano anya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing day nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanya. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yu. Awan nga raw. Napananda kami na ya. Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yu a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak.
Sika ti ayan ti problema balasang kao. Sadot ka kanong amin, ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kit no iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong iti apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jiri, apa nga ada pulis itarwar? Ha? Pulis? Ape ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di amom! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matday-jay. Wan nga rod. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang daytoy! Awanan kayo iti baik! Jiri, kasano dato yan ngay? Anya darami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamo ang makisarita iti asawak. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko akwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapo lang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri ko ano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam ba't? Amom ba't, makital-talon tayo lang, anak ko. Ngarap. No apay mangamin nga awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapada yaw ababakay. Naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabruda. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabruda. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kun bayadak adagaw spray. Si kanto ti una akabayaran. Apa man na makabruda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah? Ay susanan Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na pray. Kakasyan na ka di Si kalati mo ka maasit gakay. Alan, pray. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mo't asigo na, kas na tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Talang awagan na iti pren. Tila mamadlaw mo pray. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay, saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastuya Mabambano ka kanayong dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw Kasla, kaya ko nga rudin ti agawid na lang. Anya? Di pa'y nanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, naanos damay. Game narigat ti trabaho dito Makawawid na kaon. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya si man ngay bagbagabag.
Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababain, bagbagayaw at janitora dita, uy. Si man kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel, kasjay. Anya? Sige, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin, Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Si man, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manan na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ko nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dita abroad, Judito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak no janitor ti na-applyam idi dita? Kaya wine, ganun na promote ka dagaws. Anya? Ni, naimbagman? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngamingam iti si ka. Iso nga automatic Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay, kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo ada ita nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka At ngamin nang usarak iti kwarta. Gusto jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye! Daguli mo da dya babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di na tinungpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun, no kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo tayo dyan abulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay, kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat tay utang na kanya ngay. Ay, diyak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Ha? Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko. Tas anak mo't Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ka. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na iti bagayon. Kwarta manain? Hinal daw nga may, nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na rinragan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kadakwada ti dolyar kaw. Ay nani kag tangtang si tama ditikas ta anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Or-orno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin na kiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladag adisan dito. Dito.
Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na nagmayatain. Ay, dito bay. Napimpintas man ang dito design na. To story sa balay. Ada matiris na. Ay, dito bay. Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi ken ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto mo agpuk-kapuk iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukkaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na kon iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni inana, ta isuntireng-rengen ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw, kakaselma. Hey, wan, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo nga mawan sapay ka noore may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginasto samay iti husto. Ay, wala ta, di tamot na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, da pagbalay ka. Mga sawa ka nga rudan Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan, ngayon utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat agpartuat iti sarita. Isong agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso apasinsya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay pagliba kam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanod no idarumda ka.
Awang kabuteng kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnig da nakautang ak kadakwada. Awang magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apo, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga mo't lati ato arigrigat ko jabrod. Dahito yun, tibunga ti ado alingket kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay kaw, tanaragsakak latamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnag dito eh. Tadi tadaan mo't abalay ti kaya't napagnagdan. Ay no. Ay, magaturturo gabat tad. Irinip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo sa kwa karne. Naangarton no makariingan. Ay na, asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Sus. Maur-uran mo't ti balay ko. Ay, karuma! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog ang ijabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ay, pampanunuta, anak ko. Nagandayo, tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O nanang, pagbabawiyak ti panang loko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak nanang. Ti pagyamanak, sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nita ti amin nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ado ti agsaksakit tinakam na kanyak nanang. Wala. Kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umon aswel daw ket bingbingayag. Ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayatan adamag dayta, Judito? Ay, pakawanendak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kaya ti agbayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako niti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbang nga oras mau, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya kan Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga iti tedkaw. Ay, Juan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Nga kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga ro ti hulog iti utang kaw, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana dayta dyan, Taga sa bali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit kita dayta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Ta nasinaw kamot a lalaki.
Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano. Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damatan. Sapay la ko mga rud ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Dayana. Nanang, tatang, iso ni Dayana, nobyak. Dayana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Dayana. Janaw, di kay pala agdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umunaa. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Dayana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa kan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmoy. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Dayana, balasang kaw. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin di amo, Dayana. Amok nga agin kalaang. Ngam no siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nobyam. Ado tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak dayjay. Iso ana saysaya at no sinaamaw. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobyaw. Inaklon ni Dayana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadang tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dahita kinkwana. Numamuan ni nanang dahita, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung mutan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dahita. Aggulo lakit di dayjay. Kan may sa napalabasan na ita. Amuyo ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amaamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ka ni Dayana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apayakas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam.
Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nan to ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nan to jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Dayana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na Apolos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Dayana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatek ni Dayana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong naita. Ayos lang naita, Dayana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anya lat sawon nan ngay. Di nga tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inarem ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardajano kun Dayana. Awanan ti maaramidan ta. Kasla agbibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaarma kanayaw. Ha? Kasla manggargari a kanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya a babae.
Narigat ti mailawaan, bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman ag bakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta ag bakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason, nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga ay, kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakman lukuan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kunak ngamin ken ka Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaskia babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita dyan tama iliwak manan kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamatan aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmalang. Agmin na sahit at no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga agkaralangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kagat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Wan,
Ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awan ng trabaho. Katne, agenrol man ang nagidyapu ko yaw. Apu ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan mo't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga medya asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ka dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na, tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslaasok. Kun saan na ka no nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Kilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mang tudak. Ure, diya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngayon no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang may itid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanam? Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo't dyan Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kon ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma baka. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka.
Makatawon laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan, Jano. Gunggunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagad! Mapantay ti ayanda! Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapoy ti imbagam janaw. No apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag tatang. Uy, hangam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibu nga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimot. Wala. Da kamin ti umadayo. Kat agsapulak manon ni ti trabaho. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bay-bay amon na ita. Ta aklunak mait nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay ajak bay-bayan ni nanang mau. Ket sapay la kuma ta agimbag met la adagos ni nanang mau.